Hi everyone, how it's going? We hope you're fine. Here is Mommy and here is Dido. Dido, come with Mommy. Where is your scooter? You forgot your scooter there. Go grab it. Oke guys, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja. Hari ini saya dan Dido lagi ke park, lagi having fun. Setiap hari begini kita ajak Dido ke park. Dan saya lagi bingung nih, karena ada banyak yang tanya kenapa sekarang jarang upload di YouTube dan gitu-gituan. Terus saya harus jujur kan guys sama kalian. Nah, lagi bingung dikit kontennya. Jadi bukan cuma kontennya tapi bahasanya juga. Jadi kadang-kadang kalau pakai bahasa Inggris kan karena saya pindah dari Indonesia. Jadi saya pikir bahasanya mungkin lebih internasional bisa biar supaya saya bisa introduce Indonesia ke dunia juga. Nah, tapi lumayan banyak yang komplain juga, jadi kita coba ya, kita mix saja Inggris dan Indonesia. Oke, Dido, ayo kita cari burung yuk, kita feed the birds yuk. Nah, dan Dido seneng banget main terus ke park. Dido. Oke, come here Dido. Look, usually this is called a balloon park, guys. But you see, the lady is just putting down the slide. And I told you today we don't have small money, right? Okay then. Okay, but let's go there look for some birds. Come on. We brought the bird food. Tell everyone, guys. Kita biasanya kalau ke park ini kita kasih makanan burung. Gak ada burung. Nama burungnya apa? Dido, porumbel? Burung bel. Jadi sekarang saya sangat-sangat bangga sama Dido karena dia udah pintar banget bahasa Rumania juga, bahasa Inggris. Dia udah sadar kalau di Eropa orang-orang nggak ngerti bahasa Indonesianya, jadi dia switch sendiri ya kan Dido ya. Orang di sini nggak paham ya bahasa Indonesia ya. Mohon maaf mau ngomong. Mami bawel ya. Kamu ya. Ini beginilah kalau energinya kebanyakan. But he's closing that. Because you wanna go home. Maybe tomorrow we can come here and play again here in the slide, okay? Oh. You silly boy. Oke guys, dan Dido juga di sini di kindergarten. Ini bukan kiss nih, ini manja nih. Di sini di kindergarten karena banyak orang di sini yang nggak bisa tinggalin anaknya di rumah, nggak ada omanya, nggak ada babysitternya. Nah, jadi anaknya tetap masuk. Nah, selama Dido 2 bulan di kindergarten, dia flu 3 kali guys. Ini masih sembuh flu, batuk-batuk ya Dido ya. Kemarin sakit ya? He's closing that. Yeah, she's closing. Oke, kita jalan-jalan. Kita cari bird yuk. Yay! Bird. Tudor, nggak boleh begitu. Kenapa sih? Oke, kita kemana? Ke situ. Mau di bawah sana? Iya. Ke park dulu apa feed the birds dulu? Ke park dulu. Masa kita nggak kasih makan burung dulu? Gimana kalau burungnya lapar, udah kasihan. Jadi Mbak Tina nih rindu main burung lovebird dan murai. Jadi kita hobinya sekarang kasih makanan ke bird di park. Itu nggak boleh. Ini nih harus digli nih kalau nakal. Ya udah, ayo kita cari bird ya. Udah nggak boleh. Mau ke bawah. Ya tunggu, kita gimana kalau birdsnya kita kasih lihat. Mau ke situ. Ke sana, yuk. Dido tapi nggak boleh lah begitu. Masa Dido nakal tuh sekarang ketawa, nggak boleh. Mami nggak suka ya. Awas ya, Mami besok nggak ajak Dido ke park lagi ya. Ya begitulah anak umur 3 tahun serangga, ya kan? Haha, tuh Mami got your leg. I got your leg here. Look guys, I got his leg guys. Look guys, look here. I got his leg guys. Kita makan ya kakinya Dido ya. Kita makan ya. Kita makan nih kakinya. Yuk, kamu turun sendiri yuk. Capek maminya. Dido sangat berat juga guys. Jadi umur 3 tahun 7 bulan. Pelan-pelan dong. Udah 22 kilo guys. Berat sekali. Dan tingginya udah 115 cm. Tinggi banget dia.
kalau compare ya sama anak-anak dari sini, dia sebesar anak 5 tahun. Kalau di Eropa juga ya, tidak terlalu besar untuk anak Eropa pun. Tuh dia sekarang lagi main, lucu banget Dido mainnya di sini. Kita kasih lihat ya bagaimana Dido main dan bagaimana banyak park, dan ini gratis guys. Jadi nggak ada yang bayar ini ya, cuma dikasih aja sama Ministry of Education. Let's go ke Dido yuk. Wah, it's slippery Dido, be careful. Licin tadi siang, hujan keras banget sampai masuk rumah. Lupa cederanya kebuka. Gimana, jangan masukin ya. Ih, ini suka banget nonton Peppa Pig, jadi ini cari mulu muddy puddles. Yang parah itu habis hujan muddy puddlesnya banyak guys, bajunya sudah harus bawa. Jadi gimana ini Dido? Too high. Too high, and now can we put it down? Look, it's going myself. Hooray! Jadi Dido sekarang umur berapa sih? Berapa umurnya? 2? Iya. Dido umurnya 2. Iya. Bener. 3, oke. Mulai Desember nanti Dido 4 tahun guys, ya kan? Ya enggak? Later is my birthday. Yes, in December later. But tell me please, what is your favorite superhero? Jadi ini kan interview sama Dido lagi. Chase. Chase is your favorite? Chase itu dari Paw Patrol guys. Chase itu dari Paw Patrol ya? Iya. Terus superhero yang lain favorite siapa? Dido pokoknya suka banget superhero. Ya. Spider-Man and Iron Man and Hulk. Spider-Man and Iron Man and Hulk. Yes. And superpowernya Spider-Man apa Dido? Spider-Man. Throwing spider web. And Hulk? Superpowernya Hulk apa? Smashing? Smashing everything? Yes. Yes. And oh my god, Iron Man, what he can do? Mami gak suka kalau Dido yang begitu. Kayak gitu. Tapi kasih tahu dong penonton kita, namanya Mami siapa? Christina Bayu Surya Dido. Oh gitu. Terus nama kamu siapa? Dido Mami tadi Daddy. Ini manja banget sih. Oke, yuk kita main yang lain yuk. Sure. Oke. I want the throw. Jangan itu very muddy. Let's go upstairs in the other part. No, very dirty. It's very slippery. Come to Mama. Very muddy here. Let's go to the other park, shall we? Very dirty in here. Oh my goodness, this rain made the park very messy. No, Tudor, no, Terro. Hey. No, ay boy, no. Ini lagi energinya luar biasa guys. Maminya capek banget guys. Jadi Tudor, tapi ya syukur banget soalnya Tudor nggak pernah rewel makan dan gitu. Tudor cuman rewel sampai nangis gitu kalau sakit atau ngantuk. Dan dia sekarang mulai umurnya nggak terlalu mau bobo siang lagi dan mulai kayak big boy gitu guys. Dia bilang terus, aku bukan baby lagi, aku big boy. Ada anak mau lewat. Okay, let's go feed the birds yuk. I wanna find some birds. Yeah. Me too. You too? I wanna see where are those birdies. Oh, be careful. Let's see. Na. Do a silly face. Do a silly face. Dan itu Dido paling jago being goofy guys. Dido like a monkey ya? Kasih tahu dong para subscriber kita gimana kalau monkey. There you go. Birdies! We found birds! Are you excited? Yeah. Let's go find the birds. Yeah. Let's find the birds. Mommy will take out the bird food. Come on, come here. You will too. I found a bed. I want to sit right here with the birds. Come here. It's moving. Yeah, they're moving because
because we moved very sudden, so they're a little bit scared of us, but they know. Look at them. They know we have food. Cover your mouth, please. Good. Cover your mouth, please. Itu kalau batuk harus tutup mulut. What? Mulut. Mulut. Hi. Take. Let's show everyone how we are feeding the birds. Yeah. Hi, bird. Look at them. Come on, birdies. Let's try to feed them from our hands. Look how many are coming. Tuh, ada satu albino putih. Come on, Dido. Let's try to feed them from our hands. Come on. Tut. Let's throw to them. Ah, they're coming again. Come here. Okay, let's see. Are the birds coming? Oh, I told you they are hungry. Hooray! They are so happy now, are they? Salute. Dice, bună, mami, fetiță. Bună. Some more. Some more. Give to the other girl too. Maybe she wanna give too. Vrei să dai și tu mâncare la porumbei? That's how we know. Uite, vreau să... Bine, mami, hai. Tu Candida, uite, jago bahasa Romania. Okay, go. Give her, baby. Give her some in your hand. Spune, mami, nu cu bățul. Ilinca, nu cu bățul. Așa. Bravo! Oh, s-au speriat. Okay. So we feed the birdies, we're playing in the park, we're having so much activities. Alright guys, jadi banyak anak yang kumpul, poftim. Jadi kita closing dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye bye. Bye.